lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan a Diana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko bareng makaibati daytoy iti adal ken inspirasyon kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Bakit? Adaawag mo? Number ni Freddy kumawawag. Anyamit din. Imbagak lang rudin asaan nga umawag iti kastoy nga oras. Nga umawawag din. Ay, talaga asaan ang makatututor da ang tao. Diana, adaawag mo ko na. Ah? Ay, ikwa. Wala kay. Madamdamak to na sumbatan. Apay nga madamdama pa'y laang. Bata mo na, tama nga no importante mo, ti ibaga ti umawawag. Madamdaman to nga rudan. Apay nga inidap mo matan ti cellphone mo. Asino nga minday di ay Ah? Ay, ikwa. Ni Maribel kay. Mutlagayam. Apay nga rin adi mo sinungbatan. Madamdaman to. Taag panunot akpay iti irason ko. Irason mo itaan niya. Pilpilitin nak namin nga umatender iti reunion mi. Kat mapan ka No kasta, palubusan naklakay. Katuan, itaan niya kumaaga pungay, adi ka palubusan. Palubusan ka, tapno makabanding mo nagitibats mo bakit? Laglagi pa mawanti nagkurangan, kan nagmasula, tato'y ayat ngay balik na kadawano Marta. Anya ka mutin dyan? Pagsasarunwang matan ti panagbartek mo? Talaga ka di-adi mo maisardeng ti panagin inom mo? Ha? Hindi ka dalaga. Maudin day na panagbartek ko bakit? Ay na, dayta ka tijak kayat kan ka. Kari ka akari, ngum awan mo't matungtungpal akarim. Ay ko pasensyakan bakit? Urnungam ket di tigat-gatan mo iti arak. Ta isupay agastusan tayo dito'y balay. Gusto ka din bakit? Hindi ka nagungot. Sorry. Pasensyakan ko na kumalit. Hey! Makapasurun ti kastoy. Ay no! Dita ka man laungan. Babana mo nga. Bakit? Bakit? Agsubli ka dito. Diana! Sa dino tinagapon bakit? Ah? Ay, ikwa. Ijay balay da insan Maribel na kay. Kanya nga itinarawid mo ijay. Apay aya, adamagam amin si Kajun. Hindi ka agmunta bakit? Awan mo't siguro dakas na no, agdama ka. Apay, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Tapno ibagakan ka. Awan madingar aramidak, naawatang. Awan mo't tigas na nga ibagbagak bakit? Kas na ako nakita yun, agdamdamag aklaang mal. Unay kalakit din na yan. Agungot kaladagos. Kasano, kit nagadoan sa ludsod mo. Imbagak lang arudan ang naggapuak ijay ayanda Maribel. Ngam damagam pailaang no anya ti inaramid ko ijay. Agpudno ka man kanya. Pagat atapan nak ka di, ha? Ay, kwa. Saan mo't nga tikas na bakit? Kan may sa, awan mo't gapo na tapno pagatapan ka. Amok mo ta di nakabala na lukwen, saan ka di? Ha? Oray di mo ibaga. Amok kan mamati ak nga awan milagro nga raramidam. Kan may sa, agparik namot laang kanya. No adda mating aramidam, bakit? Diyak amukan ka, Jun. Aywan, nakaluto ka din. Itay pa'y Ay, kating ka nga ro din aggao at tamangan tayon, tani, mabisina kon. Naunag manen ti pampanunuta manak ko. Nadlaw ko akanayon ka amalmalday. At da ka di parikot mo. Ay, kuha nanang. Madlaw nga da pagdaldalanam. Ibagam ano anya dayta, bareng makatulong nga.
Awan da ito'y nanang. Gagangailangan nga parikot tagasawa. Sigurado ka? Wen, Ibagam barang adda maitulong ko, anak ko. di ka agdanag nanang. Tabasit lang nga banag da ito'y. Kabaila kasulbaron da ito'y. San mo't asigot akas jay ti asawam anak kaw? Aginom iday, nga masagpaminsan kan kontrolado lang. Ay, wan nga rod tatang. Masurunak, taad da di aldaw a pagsasarunwan na ti agbartak. Inton kwan, agsangit-sangit iti sangwanak. Ay kasaritam Amangan mo't no taparikot ti asawam anak kaw. Amangan no di na lamay bagakin ka. Isungay papapas na iti panagininom na. Ado lang amin. Ay, no nalakalaang kumati mangisina iti asawa. Talaga nga isina ko ni Jun, tatang. Anya, Panawaksan ni Jun, tatang. day talang ti makagapo ti pang panawam iti asawam. Ha? Ay, kwa? Masurunak nga ruod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga idyan nan ti arak. Ngam dinak matungtung palan. Iso asina aksan at talaga. Agtal na ka man si Kadayana. Ano usam at asawam kit nga ron. Sa nabalay, tanagagat kinasing putmat. Kasaritam gamin ay tinasaya at sana puro binubugtak. Ay na, pagan anok ngay akasarita ti kasdi at tao. No jakla ipagpagapo kadagiti duang anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawak, tatang. Ato yan ti arak agat katangam barok. Agyaman ha ka, Auntie Sonia. Maudin day ta Tanay, nabarbartakan John. Ay, sana Auntie. No maibos ko dito ikan na pa ito maysa. Kaya't ko taglimas ti arak, Auntie Sonia. Ha? Jackson kabalan tigas to mapaspasamak, Auntie. Ada ka ti parikot mo barok. Basit lang met kitya parikot na ito, Auntie. Kabagilag pa'y mas siguro masulbarin. Wen saan nga arak ni Mang Sulbar iti parikot mo barok. Auntie, Idjamon ti arak, ta makadadaal day ta iti salon at barok. agyaman na kita pang magbagayo, Auntie Sonia. Amoy umat, saan nakasigo na kastoy, saan ka di? Kanagito'y lang ba't nga barbar nga. Kahit ko lang amin mayaw-awan ti parikot ko. Anya nga min ay ati ibagbagam a parikot mo barok. Kwa. Awan, Auntie. Awan. Gagangay lang nga parikot ti agasawa na ito. Di ka agdanag. Nagkabay lang kasulbaran. Nagkaubingan kami kinilakay mo, Diana. Isungo amok ti ugali na. Ha? Naibaga ni nanang kanyak ng adda kano parikot ni June. Kasano kumamot ngay nga amo ni Auntie Sonia nga adda parikot ni Jun, Eden? Nagin inom kano ijay istor ni nanang idikalman. Kat nadakamat na kano nga adda parikot na. Ha? Nupay ko na naagagangay laang aparikot. Panagkunak kat nasken laang amakasaritam ti asawam. Amuam no anya ti parikot na, Diana. Ay na, kanayon kumit akasarsarita. Ungtak pa'y ano kwa, tadi na matlasardanganan ti uminom iti arak. Kasaritam ngamin itinasaya at ay aywam, di mo ungungtan. Kinapudno na, maung-uma akon iti kasjay nga ugali na. Kaya't kon asinaan ni John, ngam pampanunutak lang amin dagiti anak mi. Ay sus, saan nakasingsing pagtupay ni June? Itala ang matakasta. Kasaritam ta amangan no adamat parikot na. Wano? Amangan mat no sikat ti ayan ti parikot. Anya? Pagkunaam kumamot ngay akasta, Eden? Awan matkit di. Nasa okla ang mat Ngam sapay la kumaa ta nagbidutak iti atap ko, Diana. Ha? Naglukon. Addan samot amo na may papan kada kami kini Freddy. Napauli magkamatan, Diana. Ha? Ay, kwa. Tapnay bagakan ka. Awan madingar aramidak. Iso adinak man pagatapan iti kumkumpurme. Sika, Eden?
Among Vilma, apalan ka launay. Apalan nak kunam, Diana? Uwan, Ne, taapay mo't ngay kung mga apalan nak. awan bisyo nila kay mo. Ay na, di nakapalan, Diana. Pudno nga awan bisyo ti asawak, ngam na imot met, nalaing pay nga agimon. Saan lang aday ta? Kumabil pay nukwa. Ha? Kumabil niya asawam ko nam, Vilma? Wan, iso adi nakapalan, taadayo ang nagasgasat ka. Ngamin, nasingpet kan nagagat nila kay mo nga uray kanayon ti panaginom na. Ay, sa anak anagasat. Ngamin, artek mo ti asawa. Kat no itakla ang mat amakita akas jay ti asawam. Kasaritam ngamin amangan mat no ada parikot na. Ay na, kanayon kumat akasarsarita. Ngum awan mat ibagbaga na aparikot na. Namin anukon nga imbaga nga idyan nan ti arak. Ngum awan mat latta. Iso abinaybay akon ang. Agyaman na, Freddy, honey. Di ka agdanag. Tainton maminsan nga agkita tamanan. Adon to ti oras ko kan ka. Uray siya, kailiw ka matan. Ni Jun ti sumuwat. Honey, baliwan tan tumanen ti ang saritawan. Simangpat nga minin ti asawak. Sige, bye. Dapo akong ti cellphone ko. Ang mga no umawag man ni Freddy. Kat makita ti asawak. Mapana kon iti kusina. Tamapan ko ituloy dar aramida. Aldawan, ngam apay anak kailad kapay laang ditangay. Bumangon kan Apay, di ka mapan ije garden mo? Masalutak bakit? Anya? Ay una yung tikas na. Masadot ka pa yan nga agtrabaho. Kasanon nga'y tibiyag tayo no kastamot nga agsadot-sadot ka. Amumat anagado ti paggastusan. Laglagi pam adandani manen pa nag-iiskwela. Sumrat tumanen dagiti anak ta iti pagadalan. Parikot tumanen ti balunan da. Ngala, wanan, bumangon akon. Kundi asawa ka, ngam di mo matgayam kabailan nga itig ti kasapulan ti pamilyam. Katusto na, mapanak nga rudo ni Garden. Ay katrumbang na laang. Aggagat ka, tapno mabiyag ti pamilyam. Ngam numasadot kang ngagtrabaho, ibagam laang, tauray siya kung ti agsapol iti pagtrabaho. Saanin bakit? Siyaklatan tagtrabaho. Siyak ti lalaki. Iso asyak nga rod tagtrabaho para kada kayo kadagitan anak ka. Katagrupot ka nga roden Di ka agpatay-patay, tani aldawan. Wen, di kan sumanao. Taagrubwata kon amapan ni Garden, bakit? Nambag nga oras siya na lang. Ay na, buti man ang tiarak day taigam mo anak ko. Wan na lang. Awan mo't lang serbi, tibiyag ko. So, ang barda kalatan na lang. Kaya't ko taglamas sa darak. Tapno makalipat akman oray te pagbit lang akan ito. Anya nga min ayati parikutan ako. Nanang, awan sir-sirmi tibiyag ko. Awan na. Ne, di kag sao iti kastaan. Napatag asagot ti Diyos ti biyag tayo. Iso nga ipatag mo ti biyag mo, anak ko. Kasing putak mo't nga asawa. Raramidag mo't amin na kabaylan. Tapno may paiko ti kasapulan ti pamilya. Lumabay ngayon kas lakurang latta. Apay ngayon lang. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawa, anak ko. Ay kwa. Awan na lang. Lipatin yung tinaibagak. Ibagam ano anya ti parikot mo, anak ko. Awan na lang. Lipatin yung tinaibagak ko nakmat. Sige, tagagawid ako. Ay, agyamanak. Nalpas ko matlaangan dagiti naskan nga aramidak dito ibalay. At damanin oras mi nga agsarita kin ni Freddy.
Tinasayat. Awakak. Ta sigurado nga urayan naman ng tiawag ko. Alaag ti cellphone ko. Diana! Diana, balasan ko! Diana! Ninanong din niya. Idapag pa ilang ti cellphone ko. Ang mga numakita na, narigatan. Diana! Anda ka ka de! Wala nang! Ada, dito'y silad mi. Apay ka di. Lukat ang tiri daw yo, pang-asim! Wala nang! Mabit lang! Umayan! Hala, agawam ti agrobwat, tamapantay di ospital, itamot lang. Ha? Ospital ako na yun, anang? Wen, aday di ospital ti asawam. Anya? Makipagladingitak iti ipupusay ti anak mo, Marilita. Agyaman Marison niya. Ay, una yan. Anya nga taaya ti parikot ni John. Taapay akas tamit na tinaramit na. Daita nga rod ti jak ang bumari. Di naman ngamin ibagano niya ti parikot na. Nakakaasiman ti anak ko. No amok lang ko mga aramidan na ti kastoy. Linapdak ko mapimanaw ijay balay inikalman. Kinapudno na. At damat laang nasa una kanyak nga ada parikot na. Imbagak pa'y asaan nga arak ti mangsulbar iti parikot na. Idi inulit ko adinamag, di nakmetan sinungbagan. Dakal aborbor tiya kanyak na ito'y mare. Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasabagkan ko ana. Maawatak tirig na, Mare. Angam di ka kumaunay agladingay. Amangan noan niya pa'y ti mapasamak kang ka. Italak tayo laangan iti Diyos ti amin, Marilita. Kanya nga iti planom ita, tanay itabo ng ti asawa manak ko. Diya ka mo, tatang. Kit di ka karoon nagsangit tanay mailulusak maninkin ka. Aging gaita. Diyak pa'y lang maklan ti amin, tatang. Nagkasang tikas diyang ipupusay ti asawa. Nagsabidong malakit din. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, no ko nagtumit nga min idiking ka, akasaritam ti asawam, tasabali ti madmadlaw ko kenkwana, ngam di ka matdimngag kanya. Ang naman niya ngay nga rod anak ko, talaga akas na ti biyag. Di tayo mo't amaw, muapay nga inaramid na ti kasgay. Awalan ti mabalin tayo, no di ti mga klon iti amin, anak ko. Makunkunsan siya lang amin, tatang. Ha? Makunkunsin siya ka iteng? Ay, makunkunsan siya kadagiti ang pagpakitakan ko na, tatang. No amok lang kumakas siya naramidan na. Diyak ko man inungungtan. Inasikasok ko man na imbag. Nalabit nga danadagsin na problema na. Adi na maibaga anak ko. Iso nga inaramid na ti kasjay. Awanan maramidan tayo. Talaga siguro nga aging galangan ijay ti biyag ti asawam. Akludan tayo ti amin, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko a dangdanggan. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak, no di ket maipapan iti inak a naparabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Ipan ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asidaan dagiti kakasinsin mo. Manan? Katno ini kanyo mat ida-idi kalman. Ikanyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nang ro nakatawan mat sabsabali. Wen ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga agtrabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itadyo. Ado nga rod mat tiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan may sayang mat no jak itad daytoy. Sigurado amabang listubanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta matan tirinugyan nyo ang negosyo yo, kabakis? Mayat matlaeng ka di. Kasi napot Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na lang, tamasapul min samatan ti mangalay ti kadwami. Saan may ngamin na nakabagalan kinibakit? Ado una yan ti matrabaho. Ay kat mangala kayo ngaminan na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan. Wan nga rod, amangan no adamom kabagis. Tay kumaamuna ti agmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawan. Awan matla ang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mo't apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Antang ka di bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta dyan nalakakan nalag ang laeng, kaya't ko Wen, dalagan laeng at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti. Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan na nga aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay ko, kita ito anti. Adapay ngamin ar-aramiden mi Jedaya. Kasta aya. Wananti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramiden nyo kaanakan. Wananti. Di matagsapsapol ka iti pagtrabaho, dayan. Wan manang, apay, adam mo? Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong man. Jay ko ma-staff iti hotel wano cleaner kas jay. May mayat adenggan. Ganti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang, ken may sa, jak kayat ti agbalin akatulong.
Malus siya nga kung ano mapanakit din ag katulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Diyak kayat tag katulong. Jay kumapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay Uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang, ang mga no dapat kwartayo dita. Mangitid kayo man itigatang ko itigatas kindaya per tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam, itiigatang mo itigatas kandaya parti anak mo. Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapulak iti pagtrabawak. Ay na, kaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw taon tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ni nanang mo Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Yo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababayin taglako iti pandisal. Amangan no makita dakdag iti barkada. Ket birngasan dak tupay iti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya parti anak mau. Saan akasta aday talaang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasi man ta pumarbangon na mariing. Oho. Ora o awan mo't ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Ang mga nuinton bigat pa'y. Apay ka di. Mangtad kanto man iti sangaripo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostominton bikan. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay, una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jak pa'y mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabayin adumaw dawat kada kayo? Aday ta ka manen ako nanak ko. Madi agim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da. No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon a makuna. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga ulila dan iti ama. Tulungan talat taidan aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul! Naa, unay mo daytan a panagtig-ab mau. Yeah. Mangagpayan dagiti karuba. Ayot na busugak nga rod mo titikas taon ay nanang. Naggapuam man nandaya. Secret! Ay ayabanda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong manin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, si mumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. Aday ta kayo man ako nakon. Sirmunan dak manin. Di ka lang maumasuman ako. Pumanawak man lagan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustom! Hoy, Rustom! Oo, Insan Michelle, si Mangpat kamat gayaman. Kunak no adda ka pa'y laang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, insan? Sagpaminsan laang mat. Kat, ayan tay pasalubong ko ngay, Insan. Napanak laang nagtor, insan. Sa anak ang nagabrod, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray Apay, awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar laang ko ma. Awan, insan. Naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay, kat agpagatang ka nga ruden ay iti soft drinks, Insan.
Tamaramanan tayo man matisweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukub ko ket. Ha? Ay katwan day talagayam. Atoy. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks ta merendaan tayo insan. Ayos! Day takot ti kay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks ta agmerienda tayo man. Si kangaminan at timapan insan. Masadutak insan. Kin may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba simbang pet? Saan ayan na pang kanagtor? Wen, ngam nagawid kaming matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kaming tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo iti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Taoray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket ken accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamod gayam. Kunak nung nalakalaan. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilangan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamanang. Mangted ka man, iti pang gin. Jin, kunam? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan aramid. Anyan, imal aldawan, Jin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, ken pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita am share ni insan janin iti Facebook na mami. Anya ti in-share na anak ko. Dayta ni basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditi in-share na anak ko. Husto mo't. Kayat na nga umangat wano umasensoda nga kakapsa. Kasano ko mga umangat wenno umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Day tala ang mangnamnam ay tikukuanda. Ay natila pa kasigsikuramat si ka Michelle. Bayam ka dila ang idaanak ko. Iso nga ron mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay. Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo nga minatap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay mami? Ibagbagak laang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatem ka dilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Nay, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyaw. Ay, Janain! Ingka mangisa ang aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. Adako ko Rustom, ingka mangisa angan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle Yunton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun mo damdaman ton. Anya sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sikapay lang timapan mangisa manang dayan. Adda kukuak. No asino ti ubeng isu ti mapan. Di nakdisturbuan tamadama ti panagay-ayam ko. Agay ayam makmutlan. Ay nagalas ketikas ta nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langaw. Tap na amuk langarod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minen, Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. Adda nga rod kukuak. Ape di kay makawaawat. Amala! Tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan yaw ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek tawan mo sir-sirbiyo nga inanak. Makauma kayaw. Oh, Uncle James. Naimbagman ta nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga Kumusta kayo matan? May atlata mo tanggal. Dumanon ka ata aginom tayo. Madam matitagay may di talikod ti balay. Na, bigbigat yung madamatitagay yo. Uwan kayo. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Adudang kayo. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay jenda. Nabayagan nga insardeng ko ti uminumitara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle.
O may kalaang makiistorya. Agpulutan iso. Ado tilamas a pulutan. Adapay igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka din ita. Awan ang kayo. Amangan no da dita balayda. Sige, tamapan ko man nga rod kita, hindi ta balay da. Sige ang kayo. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Naalukoy mo man lang ka din ni Julius. Saan ka ba, guys? Ado matirason na. Imbagak mo't lang kada Rostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Di dan sakay tagtrabaho. Ay, una yung dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, jakon mas daw ka bagis. Kat no inyo ubing damot ngam hindi kas diyang ugali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin namnama. Kas jay da na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay, Mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan Janin. Anya kano timbagan na. Ik-ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod kano ayan ni Julius. Jack amo Mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay kano ti imbaga ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Itid na laang ti daga apagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali da kita at tao. Di da katagyaman ta ikanda ida iti pagbalayan da. Wan nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Ay, talaga di da agpanpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Ay, una yan. Ante Veron, puludak man bitilugan nyo. Sa dino ti papanamay. Mapan kami makibasketball ije kabang ibang nga barangay ante. San kami ngamin nga umanay ti motor. Nanginamot tarkila. Isuan na panunot ko nga umay buludan ti lugan nyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulod tilugan, tausarak? Ne, ada ka maggamit ni tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabaho ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, Mami. Ag-commute kayo laangan, Rostom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay madetan manang Michelle. Para maminsan laang matabuludak tilugan nyo. Iparit nyo pa'y mat. Saan ko nga iparpari tilugan, Rostom? Kan maysa, saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adu pa'y tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali manang. Kat gagasak mo't sakbay nga isublik. Uhu, gagasan nga. Dinak man ululbudan si ka, Rostom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammu kon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usarin nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Di pakasaritaan ngayon ta idrama ita kat manipod kanipagayam tayo a Janel, ti San Mateo, Isabela.
Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Janel. Naawisak met a nagsurat tapnoin nak istoryaan tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit, isu asyakon ti tinmakder nga ina kadag iti dua akakabsat ko. Sigod a karpintero ti amami, isu nalaeng tanaad-daan daytoy iti sakit iti bara ken komplikasyon iti puso, isu asaanen a makatrabaho. Siyak nga rod tinangisakad iti pagbiag mi. Estudyante ak iti aldaw, agtrabaho akmet iti rabii. Rugyak man ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehiyo. Kastoy man, dagiti pasama. Adakon, tatang. Nangan kayo ka din? Saan pa yan ako? Ur-urain da ka nga ron, agigigdan tayo na mangan. Alala, bumangon kayo nga ro din dita, tamangan tayon. Dadyon kan dyon niya ngay. Sa dino dayan da, tatang? Ay, andaday di kusina, anak ko. Agar aramid da iti assignment da. Sige. Mabiit lang nga ro, tagpalisak. Sa tayon tumang rabii, tatang. Sige anak, sumarnukan to ni di kusina, tayo dasar ko ti pangrabyan tayo. Sige, tatang. Anyangay na kita awit-awit mo, anak ko. Murang da Ma'am Josie, tatang. Inyawid kun tailabak inton rabii. Sumrigak pa'y ngamin iti karinderya damanang Trisha inton madamdamatang. Ay, pasensya ka, anak. Si kamat kan ti mga aramin ka na iti obligasyon mi kumay ti day dinanang yaw. Nadayta kayo manakon-akon. Di kay kadyag sasaw iti kastatang. Imbagak mo't kada kayon. Agingkat kabalak, siyak ti makaammo kada kayo. Kastamutan kadag iti kakabsat ko. Ubing ka pa, anak ko. Rambang kumalang ngayon enjoy ang patibiyag mo. Ni tatang wet. Saan akon nga ubing? Bakit akon tatang? Da kayo kadag iti kakabsat ko, tibiyag ko. Da kayo ti ragsak ko, tatang. At yaman anak. Ikararag ko. Sapay kumata di nakabaybay ti Diyos. Sapay kumata tarabayan na kay ti inaldaw. Kan sapay la kumata mataginayon ti salunat mo. Agyaman nagtatang. Kastamot a kanayon ti karkararag ko. Iso asaan kumanatang kan ti ulo yo Iti kasta saan ako maro ti sakit yo. Iti kasta agdeden na tayo pa'y iti mabayag. Manang Janel? Junya, si Mangpot ka magkaya mo. Nagkuyog kayo ka diya nagawid ka ni Jun? Naudi pa'y ni Manong John, manang. Adapay ka nung amin aramiden da, group project da. Kasta ka di. Okay, kumusta ngat nga iti panagadal mo ading ko? Okay laang mat, manang. Aywan gayam. Adda bayadan mi iji pagadalan intun bigat. Anya nga dita bayadan nyo, kan manungay. Adda project mi amasapul abayadan mi, manang. Bali, 250 amin dayjay. O sige, ading ko, di kagdanag. Taedis kita rak ti pagbayad mo, wen. Agyaman nak, manang Janel. Awan anyaman na, ading ko. O ala, no adda assignment mo, inka aramiden pa'y. Tapno saan nga isupay manen nga aramidem intun rabii. Madamdaman tun, manang. Tulungan ka pa'y nga aglaba. Iti kasta, daras amalpas ti lablabaam. Saanen, ading ko? San na bale? Tamalmalpas mo't dayto yun.
Alala, ingkakit din aramidon dagiti assignment mo, ading. Hay, Lunes man gaya man intong bigat. Kasanuman nga tanti balunan dagiti kakatsat ko. Ay, sapay na ibus man ng tibagas mi. Diyos ko, sika ko man ti makaamu kada kami. Amok asaan da kami abaybayan. Italikon ken kati amin, apo. Agawa ak ti aginaw, tapno malpas ko atagos. Sambutot ti oras, tamapanak pa'y manin ijay ayan da Ma'am Josie. Amangan no adamanan ipalabana, isupay titangdan ko. Janelle? Oy, Janelle! Asus, bigbigat nga maturog ka manan. Napuyatan ak nga Rodrino. Apay, nagtrabaho ka kadimanan ni Dirabi? Wen, ada nga min gig ko idi rabi ijay bar. Tapos, nag-duty akpay iti may sa apanganan iti na minsan arabi. Iswa, naurnungan na kiti puyat. Jesus, sobramot dahi na kinagagat mo, Janelle. Wen masapul nga agkagetak, tapno mabiyag ti pamilya. Naimbagkin ka tauray di kag trabaho, dalata ka ninyo. Bilibak at talaga ken ka. Agasam, agiskwela ka iti aldaw. Sakan to agtrabaho iti rabi Ay, pampanunutat pa ilang kat nagrigatan. No kada kayo ababak nang talaga anarigat. Ngam no da kami amarigrigat nalakalaeng. O ala, ornusam nga rodan ti bagim. Siguradong agturungan dito ni Mrs. Perez. Orasan ti subject tayo kan ko ana. Wen, kat agyaman naktariniing na ka. Tano din nakriniing. Sigurado. Ungtan nakmanan da dya abakat. No makita na nakaturong ak dito'y tugaw. Amo konti ugali na. Isungarod at talaga ariniin kan. Ala, anya man gaminan ayat inararamid yu tatang. Nagbannog kayo man siguro. Isuakas taunay man na panaguyak yu. Nagwalisak lang madita paraangan. Sakto pinuoran. Unay kayo mutong tatang. Amuyumot asan anasayaat. Amaka ang angot kayo iti asok. Makasikurmat ngamin na iti basura. Nakawara di tarubayan. Isa pinuora kun Intun maminsan. Saan nyo napakibibiyangan dagijay? Urayan nyo asyak timang linis. Ala. Agtumar kayon. Iti kasta sana kumaro ti uyak yun. Madamdaman to, nanak ko. Ay na, itan Intun kun malipatan yun tumanan. Saan? Agtumarak to, intun malpas tayo abang rabi. Uwano? Awanan agas yun. Anda pa imot kiti. Tumarak na jay, aging kaintun bigat. Sige, tagumatangak to intun bigat, tatang. Partakak pa'y timag na. Iti kasta makadano nakadagos si Jibalay. Masapul ang masapaak. Tapno masambut ko ti sumaruno a klasik. Janelle, balasang ka! Janelle! Ni Auntie Miling day jay Apay ka di, Auntie? Ay na, imbag ta nakita ka, balasang ka. Ni tatang mo, intaray da di ospital. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni tatang ko, Auntie. Sigun ka ni Parinar daw, kalaat ka no anatumbay di paraangan niyaw. Naimbag langan ata ada nakakita. Iso aday jay, intaray da adagos iti ospital. Sige, Auntie. Panawan kayo pa'y nga rod dito ay tamapanag iti ospital. Sige, balasang ka. Mabiit laang. Alaam day tao Alaam mo. Isupay nga inayon nyo, iti gastusan nyo, iti ospital. Agyaman ak, Auntie. Awan anyaman na.
mapankan, ket agan annad ka, balasang ka. Diyos ko, di mo ko mabaybayan, ti amak. Ispalam ko iti mabalin apakaisagmakan na. Pangasim, Diyos ko. Hello, miss. Doktor, Si Kakadit, anak ni pasyente. Wendok, kumusta ti amak? Dahil pala ni tipagganti amam. Thank you, Lord. Thank you, Doktor. Isun lang ta masapol ang ma-admit. Ha? Masapol kami na mag-examine ti amam. Kanya lang ta medyo nagastos. Okay lang, Dok. Aramidin niyo kumaamin na kabalan niyo. Tapno agimbag ti amak. Na maipapan iti kwarta, di kayag danag. Ikarigatag ti agdiskitar. Basta lagi ti agimbag ti amak. Rino, naimbag man, kasi marungkar ka di ospital. Juan, nasdawak kami, tadi mo sungsungbatan ti text ko. Isa na para kiti balayo. Dajay, nadamag ko tinapasama kiti amam. Pasensya ka na. Awan nga load ko. Isu adi ka ma-replyan. Okay lang, nag-request ka kumakanya ka. Itikasta, linudan ka. Wen kumaa. Ngamjak matan na panunot dayta. Gapo iti ka papanunot ko iti kasasaad ni tatang. Okay, kumusta ti amam? Kumusta ti kasasaad na? Kaasi ti Diyos. Medyo okay matan. Ay, Juan, kinasarita nakgayam ni Mrs. Perez itay. Maipapanitian niya. Masayangan kanukin ka. Di kan samat nga minan nag-enroll ita semester. Sayang. Sapay graduating kan. Wen nga Rod. Pet ko launay ti aginroll, Rino. Masayang anak mo tunay. Nang runakat, graduating akon. Ang napatpatagmat ti amak. Maawatan ka dyan, No siyak siguro matyaday ti sitwasyon mo. Nalapit akas tamat ti aramidag. Agyam anak Rino. Sana bale, tamakauray mo't day taabanag. Talaga siguro adyak pa'y gasat ti agraduar itatawan. Ay, bon gaya. Alam na ito Oh. Nagkolekta kami karagiti kaadalan tayo. Kahit adamat basit na orno. Tulong mikin ka para kay amam. Ay na, agyaman ako na, Rino. Awan na nyaman na. Sige ha. Agpakada akon. Samputat pa ngamin ti klase. Sige, Rino. Katagan anad ka, ha? Ulitak manen ti agyaman ken ka. Salino ti papa naman ako. Nakarubot ka ba? Adagig ko ita ije bar tatang. Di marabyan kan tumanan nga gaway. Uwantang, amangan no parbango naktupay kit din ang makaawid Ilak yung tulatan ti daw tang. Sana bale ta adamot tulbog ko. Sige. Masapak mo't kat di siguro abumangaon. Sakton, tagluto iti balunan na iti aday. No diyo kabailan, diyon pilitan tatang. Siyak tulatan ti agluto inton sumangpetak. Di kagdanag, kabaalak mo't tagluto, anak ko. Una, gamdi kay kumaunay agbambanog Ad-addan anarigrigat no ma-ospital kayo manen. Wan ka di. Tungtong palak ba't nagitimbilin ti doktor? Kan may sa malimot laeng na awan exercise ko. May mayat mo't laeng agkuti-kuti akmat iti balay. Tapno may exercise akmat. Ala-ala, wenen tatang. Basta saan kayo kumaunay nga agbambanog, kunakmanen, tani, narigatan. Awan kwarta tayo apagpa-ospitalyo, tatang.
When doing research using scientific method, what would you do after making careful observations and recording facts? Anya ka no? Ay, apo. Diyak makakonsentrate nga review. 2 oras pa'y magayam. Sakbay ti Jutik. Iturog ko pa'y man. Bareng ma-refresh ti panunot ko. Isupay mo ti may isang oras sa turog ko. Janel, anak. Janel. Inumog mo matnatan di talamisaan. In ka maturog in silid mo, tamno makaturog ka na sayahat. Adyat oras ang tatang. Pasado alas 3 ay tibalam. Ay sus, maladawak man na mapanag-duty no kastoy. Anyat oras ay at ti duty. 3:30 tatang. Ay ke, tagawaham nga ron tagrubat, ah. Ada pa'y mga 30 minutos, sakbay nga agalas 3. Mahabol mo pa'y matsiguro ti oras, anak ko. Tang! Tatang! Nakaturog ni tatang, manang. Ni, nagsapa mo din na naturog, ading. Wen, simruman nga minan ti uyak na itay. Inililutak itilana ti likod na aging gaan nakaturog. Ay, kaasimot ni tatang. Wen nga rod, manang. Kinapudno na, madandanagan ak itay. Takas lamapugsak ti angas na no kasday nga aguyok iti diritso. Nagtumar ka din iti agas na? Wen, manang. Inlutuan ni Manong Jun iti lugaw. Sana linaukan iti itlog. Isutikin nan na sakbay ang nagtumar iti agas na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Kadda kayo ngay. Nangan kayo ka din? Saan pa'y tapag gusto lang matakanan ni tatang ti inlugaw ni Manong Jun. Naibos nga minan ti bagas tayo, manang. Ay, ada ginatang ko abagas ading ko. Kandilata. Isun ati anusan tayo asidaan. Ta isumot lang ti imanayan ti tangdan ko. Mabit lang, tamang isa angak iti bagaswan. Syakon, manang. Amom aya? Katuan, basic. Sige man nga rod ading ko, tani. Kastaw na'y abambanog ko. Sige, manang. Aginanakan, ta syakon ti makaamong agluto iti pangrabyan tayo. Kumusta nga'y, pare Rohel? Kumusta ti kasasaad mo? Kasi ti Diyos, Mare, medyo okay mo tayo. Ay kat, nasayaat nga rod ano kasta. Dagiti anak mo nga'y, kumusta damatan? Okay na lang, Mare. Nadya, ananusan na lata ti sumsumura kinji pagadalan. Nga oray awan piman ti naimas asidenda. Kastamatan nga awan balon da akwarta. Bilibak nga raw kadagiti anak mo ta nagagatdalat ta asumrak iti pagadalan. No dadto malaang siguro, ang mga nudida kayat ti mapan agiskwela no awan balon da akwarta. Naitamot nga raw ti pagyamanak, Mare. Ngamin, maawatan damot ti sitwasyon may. Ni Janil nga'y, kumusta matan? Dayay, dandanin agradwar. Ket jak tumauba ang yaman ken kamare. Agyaman na kadagiti amin na tulong mo kada kami. No awan kayo anang tultulong ka ni Janel, ang mga nudinan na ituloy tinagiskwela. Ay na, basit lang matabanag dayta pare. Basta addaan kami kanila kay, sisasagana kami mat at tumulong. Banag apagyamanan mi unay, Mare. Sapay kumata, dumteng tumat yal daw, makasubad kami ken ka. Kastamot ten kadagiti maestra ken gagayim ni Janela ng tultulong ken kuana. Ay na, di yun panunutan dayta pare. Kas nakunakon,
Basta lakit di addaan kami, tumulong kami. Umanayan aragsak may no makagraduar matlaang ni Janelle itaatawan. Congrats, Janelle! Kastamot kin ka rin, no. Kat agyamanak manon ha. No san agapukin ka. Amangan no saan ka makagraduar itatawan. Awan at nyaman na. Kan may saan lang matasyak tinang tulong ken ka? Adu kami mat, saan ka di? Wen, ngam no saan agapukin ka. Saan mo tanalukoy dagiti kaadalan ta ng tulong kanyak? Awan parikot iti dayta. Basta lakit di ka baalak, aramiday. Ba nagapagyamanak unay rino. Pagyamanak unay ti Diyos. Gaputa, adadagiti kas kada kayo amang tultulong kanyak. Awan na nyaman ako nagmahit. Agalas 10 mat gaya man. Umay ka ta, mapantay di kantin. Agmerienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay kwa, saan nagpaya mabisin rino? Di ka di agdanag, tailibre ka. Ah? Alan, umay ka, tailibre ka. Sige man lang yan. Congratulations, Janelle anak. Agyaman nagtatang. Ay na, proud kami ken ka anak ko. Ipagpampanak na kaunay. Nang nangruna kanyak nga, ma'am. Totang. Kamaudyanan na, nagturpos kamatlangan iti kolehiyo. Natungpalan ti arapaap mo nga agbalin honors, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Kasla kaano lang, na di panaway na mabutbutengak. Ngamin, jak amo no kasano tayo amabiyag. Nang runay di nagsakitak. Ngam ita, dakan litoy, nakatakdar iti intabladaw. Graduar kan anak, may sakan honors. Uwin nga ro, tatang. Kasladyak pa ilang nga rod mamati nga graduara kon. Agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kastamot ten kadag iti tao nga inusar na, nga agbalin nga instrumento, tapno tumulong ken ka. Uwen, tatang. Kat agyaman akmut kada kayo. Ngamin, uray ka sa nuarigrigat. Di kay pulos na awanan itinam na ama. Amok ngamin, adumteng tulat na ti aldaw, amasubalitan nagita arigrigat ken sakripisyom. Sapay la kumata agtalinad lat na ti kinapakumbabam, nga uray anya pa'y abaligi ti magunod mo anak ko. Uwen, tatang. Ket da kayo ti kaduak. Amang gunod kadag itang arapaap ko, tatang. Janelle, anak. Tatang. Ita, Miss F, agtrab-trabaho akon iti may sa apribadong ospital dito'y lugar mi. Agdua atawan kumatan dito'y, ket planok ti agabrod tapno ad-adda a matulungak pay ti pamilyak. Nang runa, ket adda meten iti kolehyo dagiti dua akakabsat ko. Ado dagiti pasyente akapadpada ti sakit ti amak. Makaisemak no kasjay nga adda makitkitak akas kenkwana. Daytoy siguro ti rason no apay ajak pulusin mo ko wenno naawanan idi itinamnama ket inkarigatak asinaranget dagiti pannubok iti biag tapno makatulong kadagiti dadduma nga agkasapulan. Ken syempre para iti amak ken kadagiti kakabsat ko. Idi naawat ko tiin mo na asweldok ingatangak ti amak iti kumpleto nga agas na. Ken ingatangak iti napintas a kama tapno agbalin a komportable daytoy a maturog. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Janelle. Ken ka pagayam, Janelle. May saka apagwadan nga anak ken kabsat. Ket kablaawan da ka gapo iti panagbaligim.
Kinabaalam as sinarangat ti rigat, ket ita, laklak amamon ti bunga dagiti rigat ken sakripisyom. Alakat agan anus kalat ta pagayam ko. Anusam nga aywanan ti amam, kastameten nga anusampay apagadalan dagiti duapay akakabsat mo. Amok ken mamatiak adumteng to ti aldaw a masubadan dagita arigrigat ken sakripisyom para iti pamilya. Addaa si ti Diyos ket mamatiak asaan da kayo abaybayan. Alakastan pagayam Janel, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag,